Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kashkatataq rimay. Diosta mana manchaq runaka kacharishka shimi kashkamantami llakitukun. Ashtawanpish kashkata ruraq runaka llakimantaka llukshinqallami. Proverbios 12:13. Lluyanaka mana shuk alli yui kashkata krichingapaq kay yui mana paqta kaqpika rikuy verso 22pi imatami riman. Mandak Dioska kashkata ruraqkunamantami kushikun. Ashtawanpish llulaqkunataka manataq rikunachinchu. Shuk lluyanaka kaytukunmi ima manapish kashkata rimana chinallataq kaytukunmi imatapish yalliwan mirachina. Chansata rurashkawan mana chashnataq kaqpipish huchachikunata wiñachishpa manapish kashkata rurana chinallataq umana. Yui tukunchikmi shuk uchilla llullayta parlashpaka ima hatun llakita mana rurakushkata. Chashnapish hatun kachunpish uchilla kachunpish Dios kafiñanmi. Manapish kashkatataq rimanata aqllayka. Mayqan ñukanchik llullashka runakunallataka mana waqllichinchu. Ñukanchiktapishmi llakichin. Ñukanchik imashina rimashkaka shuktaqkunapaq kawsaytami allichitukun. Chashnallataq shuktaqkunapaq wakcha almatami chukrichitukun. Mana kashpaka alliyachitukun. Kanpaqllataqqa ama hutkuta allaychu shuk llullashkata rimashpa. Tukuypi imashina kay punllakunapipish kashkatataq rimanata aqllasun. Chay ratu imata ninaka ashtawan mana hawalla kaqpipish llullana trampapi watashka shinachu kanki. Wakinpika allita yachashpapish tukuy manapish chashnataq kashkata rimashkankichu. Imatapish kashkata rimaq runaka kawsakunqallami. Ashtawanpish llulla runaka asha punllakunapaqllami. Proverbios 12:19. Alli yachaypaq yachachishkami llullanata saki chinallataq kashkatataq rimanata kallari. Dios tamañay ayudachun payshina kashkata kuyankapaq chinallataq disciplinarinatapish kikinllataq harkarinatapish kuchun imapish kashkallata rimankapaq. Misión Chasqui uyachirka Samachik shimikuna ashtawan yachanqapaqqa correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay pagillata uyashkamanta.